Redo semrata banteka ujun Niba serayung ulun tuntima Waalaikumsalam balasan jangan lun jawab salam dari di oja ranum selasi tindengan pineng kenan tasunyung jame yang teka trimang genase putih ulun kun piyo hai bayun nyompan penawata batam puluh kebenteng patah baca beng kaleng barungka wahidi oja purnama bulan dengo abang kun si balum rasa sawem na bacut hen anu rimung tanyang rambidun umpung jihana asai pan gampong kuntum lam nalung puke dibirun atawalang sari dumbeka lam celah kareng dalam ipaseng meneen kadrah pakan tantelat radat nesunyung sepian adun menyotan gata angin gemuruh duruh dum cabung kapatah dekun bakai raya katrem lun pre sahe dalam seng hajan kebayun kadang narasa jampang lunjing lam urunun sayang tad punyung subang kahana cinta lun sipre lamparu neten hai bungong tumpung lam taman raja segolong pisah
darah ngantulung siam kulinteng dumpara naga mesoyang peto mawaji jatuh ngan ujung pedeng gatalun jaga nyona keroro yang tebo papen dalam gen ulun plesira sawem hai kumbang lamblang tan pun contoh ulun kun fardida kuta nyona gerayu laju gejakun wahai cun bulun beta percaya cukup bahaya buaya dalam luang nyan ule benteng cukup bisa di dalam alu walalu udeng cicim rampeneng jen ke panglima ono si buju buhu baadun hai ade pulun salam sejahtera daleh barang kang pacang metinteng daleh lam ujun payung pihana nyobang ardito masyo dalam seng mebek kehiren gata adinda